Koyunluklar kança boldu? Şular bari. 1500'den bular. 1500'den ekan zimni koyunluklar. Bari 1500 da? 1500 vardı. 1500. Bulardım. Nesi yok ekan? Satıcısı. Sizler emasizlar mı satıcı? Kançada boldu? Kaçlar? Kurtkalar yok. Ştuka dili? Ştuk. Plaşlar. En arzan 2000'den düşer mi? En arzanı 2000'den düşer mi? 2000'den. Bez rukavkalar kaç? 100 rukavka 1,5 milyon. 1,5 milyon. Bu жерде без рукавкалар сурайлычы. Без рукавкалар кандайсыз? Кандайсыз? Жақсы ба? Көйнөктөрдү алып, курткаларды коюпсуз да? Канча болуп атат без рукавкалар? Ушулар 1,5 миң болуп атыптыр. Без рукавкалар. Мына кемзирлер канча? 1,5. 1,5. Булар пальтолар. Пальтолар, шубалар. Поднорка, да? Канча? 5,5 миңден, 5 миңден. Новинка пальтолар 10 миңден. Новинка пальтолар, я булар? Канчада? Мыналар 15 миңден, мыналар 7 миңден. 7 миң? 7 миң, 15 миңден экен. Бул жактагы безрукавка 1,5. 1,5 миң экен. Сиз оптой басын айтасызбы? Бирден басы 1,5 миң. Карасуда арзан экен. Булар да 1,5 да? Мына булар дагы 1,5 миң сом экен. Кепкалар канча? Ушулар. Канча? 680 сом. 80. Куртка канча болуп атат мужской? Жооп берип коесузбу? Курткалар бар, мына подростку курткалар. 3900, 3700, 4700, 3600, 3600. Спортивкалар барбы мужской, турецкий? Канча ушулар? 3,5, 5300, 5200 çıkılar. Çoğun emelerge, çoğun kişilerge. Var, azmeleri var. Bunlar en kişileri de. 3,5 o 56 geçeyim. Ben de Турецкий. çoğunda vermiş. Жақсы екен. Bunlar kroykalar. Мыналар ба? Bunlar Şu kança uşu? kroykalar. 5300. 5300 тройкалар. 180 300. Türkiye'de o bir çol kazandı mı? Жақсы. Қанша болып атат балдар? Без рукавкалар. 3000? Videoyu tartışmışsınız. Мүмкін емес та. Бұлар да мүмкін емес екен. Видеоға тарттыр. Көйнөктөр қанша болып атат? Көйнөктөр кайсыңызсы? Мына узун, жашыл, бежил. Жөн эле бирден. 2200'дөн. Турецкий көйнөктөр. Турецкий 2200'дөн. 1800'дөн бар, 1600'дөн бар алгандай. Жакшы экен. Береткалар. Канча береткалар? 500 сом береткалар. Шапкаларчы? Канчадан башталат? 300'дөн канча чейин? 1000ге чейин экен. 300'дөн 1000ге чейин. Куртки детский канча? Batık alıyor diyorduk. 1,5 1,5. Ушулар ба? 1,5. Мына двойкалар. Двойка. Плаштар.
Плаш сурап аттыңыздар эле, плаштардын баасын билели. Канча сом плаштар кыздар? 2,5. Размерлер барбы? Канчадан канчага чейин? Канча? Эсем. 1,5 дедиңби? 2,5 миң сом экен ушу. Пальтолор канча болот? 3,000, 4,000. Бул кыска. Булар канча? 4,000, 5,000 Жаңы новинкалы. Түлөбөйбү? Как? Эже пальтолар канча? Новинка ичи мех нелер. Булар канчадан? 4,000. Поднорка кыска курткалар 5,5 миң. Как будто норкадай көрүнөт экен. А буларчы? Канча? 5,5. Булар 5,5, кыскалар да 5,5. Шулар новинкалар экен да? Ушу канча? 3,5. Булар канча? Ошо бар 5,5 барды. Мына ушу курткалар канча сом? Канча? 2,5 миңден беребиз. Оптуңгандан экен. Данага эле? 2,5 миңден. 2,5. Бу курткалар? Алар 2,5 миң. 5 расцветкасы. 10 миңден. 10 миң сом экен. 10 миң. Курткалар канча? 4,5 миң, 5 миң. 4,5 миң сом. 4,5 миң сом. 2,300, 3,000, 4,000 мыңгачы. Турчаныкы? Турча. Жалаң кара свет да? Мына спортивкалар 3,400 дедиңби? 3,700 экен. Оверсайзбы? 3,700. Канча жаштан? Канча жашка чейин кийсе болот? Кырбай калды азыр, а? Кийип атышат да? Бардык размери бар ошо. 3,700 да бар эле. Мыналар бар? Турецкий эже. Түлөбөйбү? Түлөбөйт эже. Канча сом? Эми 1,200. А булар канчадан? Булар 2,200. 2,200. Безрукавкалар 2,200. Көйнөктөрчү? Bu koynuklar 3,600'dan 3,000'den 2,5 миңден. Новинка да? Новинка. Жакшы. Мына биринчи Европа рядынан чыгып баратам. Шу курткалар канча сом? Мыналар 2,000'den экен. Курткалар. Мына узун көйнөктөрчү? Канча сом? Узундар. Мысалы, мына 1,800, 1,600. Жакшы. Жакшы экен. Юбкалар. Канча сом юбкалар? Юбкалар канча сом? Ушулар? Мынасы 1000 сомго болот, мынасы 1100га болот. Мынасы 1300га болот, эже. Мынау 1400га болот. Ниетин жакшы болот. Сначосом 1,5 миң, пожалуйста. Сначосом ба? Теплый. Сначосом. Сом экен. Кышкыга. Коричневый цвет. Вот трикотажный, пожалуйста, 1400. Вчера светласы бар. Трикотаж. Канча дедиң? Молодежь. Молодежь. Чоңдурго деле. Сатқанғабы?
Elder görüp durup andan alışat, gelişet. Mına sizlerge. yupka en son yupka yiyecek. Mına velvet bazı. Mına model. Buna yükkeler kança ekan? Kıbı, потом джинсы, потом velvet. En Şulara. sonu modeli. Молодежка бұл сол. Молодежка. Молодежный кісі. Аябай соны білет, даже расцветкалар смотри, қарас. Ушул контейнер Европа рядının ayağında 17-ci 17-ci konteynер. Ha, siz nereye tartmasan ben betim tutsan hemen. Tartpayla koyun betini. Жақсы. Bir kaça dedin? Bası. Kaçlar edi? Жоқ, мыналар. Bunlar 1300'den, 1.500'den, 1.200'den, 1.500'den. Масалар қанша болтады екен? 300 сом, 200 сом. 300-200 сом. Ha, neç blokta? Видеоны жиынтықтаймын. Видеолар жақсы. Видео жақсы. Қатталып, лайк басып, бөлішіп қалыңыздар.